татлы хыял сыман. Кымыр королманын кишкенде, кылгали да сыңгы сулушунда аны саркы тилип ишкендир. Бу биргелик соңгы үмүт кибик. Диорлардан душман үткенде, кыл шарифнин соң ураны булып, ул бизге де килип житкендир. Чын татарының билемесі бүгін туған тел ул. Менә шул ватан, соңгы көне булып сүреләм дә, таңы булып яңадан атам. Юллар авыр, біз барабыз әле, искә килә гүләп карурман. Йөрәк ярылырлык якты хәбәр, офыкларда әмма бар сыман. Заннарны бузып зылы миңа, соңгы сынау, соңгы иң. Yazgı taşı bulup kuzgalırız, bir yıdırık bulup toplanırız. Biz birge deyip, birge, inge, in. Hazır bir sözlü, Devlet Sekreteriyası'nın orunbasarı, Prezident huzurunda Tatar'ın Fatma Hanım'ın reisi Marat Ahmet. Hörmətli millətdaşlar, qadərli dostlar, mənə biz sizdən bilən deyib To'qayımızın vatanı Orşada. To'qayımız bizim məqsədimiz Sivan günündə birdə Civan Aytırсын kibir, cəmaət, millətdaşlar, siz bizim tatarlığınızı, büyüklüğünüzü, özünüzün televizyon motorluğun, ədafi nəfisliğin, onun baylığın tanıysınızmı siz? Siz onu püxtə etib, saqlab, bunlarga jetkirəsiniz degan so'rov bilan To'qayimizga mürajaat etdik. Albatta, har millatning buyuk shaxslari bor. Ruslarda ul Pushkin. Ham shunga tengdosh bo'lganga balki To'qay kimgadir ashu chiqib da aytgandir, Pushkin Lermontov To'qay 3 yulduz bo'ldi. Ham bizning adabiy mirosimizning, ham ruhiy qiyoamizning eng bizga chaqirib turadigan eng zo'r yulduz albatta u To'qay. Edebiyatda ol To'qay, müzik sanatında ol bizim Salih Saydaşov, jir sanatında ol bizim tengdoshsiz İlham Abi Shakirov edi. Biz bir büyük şahıslarimizni esen vaqtlarında onun qadrini bilib de yetkazamiz. Bu iştirakda bu albatta To'qayga qo'yilmish, chunki To'qay ömür yaşagan sayin, onun endi asrdan ilgari yozgan ijodiy asarlarin bugün o'qib qarasan, aytirsin da ol bugungi kunga kecha o'tirib onu e'lon etgan kibik. Hem birgina kunda da, birgina qisqara vaqtga onun ul fikrlari, ul mürajaati xalqqa, millatga onun mürajaati tunib qolgani yo'q. Hem vaqt o'tgan sayin hatto bu shaxsi bizning aytgan har bir so'zi bizning ko'nglimizga o'q bo'lib yotar kibik. U bizga mürajaat kelajak bunlarga da tilimizni saqlab motor etib yetkirgizal deb. Tilimiz bizning shundan da motor til, dunyodagi eng kuchli, eng darajali 14 tilning birisi tatar tili deydi. Ham albatta, buning bilan bizning xalqimiz haqli ravishda g'ururlana oladi. Shunga ko'ra saqlayib tilimizni, saqlayib xalqimizni, ham ilni kunni quvondirib, biz tatarlar deb motor etib yashaygan. Qadrli do'stlar, shunday kengash etdilar. Mana sizning o'sha muhtaram qo'noqlarimiz oldida bugun